For women, Sister Myrna Suya. The El Shaddai, andito po ba? Yes. Brother Onofre Loyola. And for the couples for Christ, meron po ba? So, dito naman tayo sa mga basic ecclesial communities natin. Ang mga BGC coordinators. Babasit? Babasit? West. Brother Nicasio Marcelo. And then sa Bisal, dito po ba? Si Sister Rosario Borgelios. And the Bukaw. Nakambal mo yun eh. Yung Bukaw. Baritaw. Yes, Serena. San Ramon. Wala pa si Sister Cecil Marmar. Si Sister Linda Takidden. Sa Parian. Unfortunately, nag-resign po yung